Lihat malu sih cada grupo composto si main seluruh balepen no grupo husi no grupo ida to grupo hito então idane ita acompanha grupo jadi sirau partida pamalu nabe kahur entre jovem husi delegação husi Timor Leste nomos MPP nabe mai husi Kupang Tambuga Kefa nomos kabupaten Selu nabe mai nos participare. Awarebe selama ya lorong hirai halarang ami hare ludara hawa nesan maun sirma kelor siramai mai hene ami so hasoru dit nungka ser hasur maka amni famila sirama kai hene ka maksudnya abang bairua buat ne bawoin aku tes ini kalau bele famila sirama kai hene importante liliu laos ho ita det ami laos mai hasoro det mau sir hosi update lo si polisi laos hosi mai hosi boplai ami mai porsija ami rino akra hasoro malu idane mai importante mai ami solisau ya solisau obrigado. Autor ni bema mas que mateona mai besira ni wan sirne beiwan iha karek mai amitur hamoto hodi halo reconciliação halo koi fakaro sembara kansa agora ita si halo pergunta soiwen hau kar kita suruh malu holai liu bai doktor ni bemo hinkolia fuang ita ni fuang tengi bot simu tamba hodi ukunani dane laus yang kata ema sempre matemak ita bele hamrik o inorn tedi ita sirne la sala netuir hau ema patriota hau ni fuang bot tebes mis haularan contente nom sawa agradece ba sense debe orenta organiza no capaz de tes mai durante loran tolo hau nudar hau pessoal hau agradece hau ni fuang manebe.
Sira hakarak saída. Sira necessidade de saída a total vai reconciliação. Tem que ser atender, né? Segundo, né, a primeira uma pesquisa. Segundo, mas né, se enquanto te atende ona, ou ita basic vítima sira, ita né uma parte da uma vítima sira né, e a sociedade e a comunidade, por exemplo, ita bolo mal por vítima de violação sexual, por exemplo. Sira mori se a discriminação, vai bem hira madian, bapa nona, ou nia oan sira no resultado de violação sexual é mas sempre bolden ita bot né besara bapa ne terohan, por exemplo. Então saída kita hanesan depois ita haten informação sira durante semana hira qualquer saída kita precisa hal. Ita mak sai autor importante da nevema que tem que a sociedade nela, que a comunidade transmite informação de los, atunune harahun discriminação, ciclo de discriminação hasor comunidade. Liu comunidade afetada, vítima sira. Isso é importante também. Outro ano importante, buat tidak seluk a cari saída kita precisa ida pesquisa né, cari bela tina onde acontece também né, sai parte importante ida para estamos bela presente e ter resultado né. Durante ita mas aprende né, pelo menos ita aplica a sociedade, halo pesquisa não apresenta fila fala resultado né, mesmo que durante não é ba oin cari é mais justo quando vai progresso si festival né, e há um progresso kata impacto né, ia tama jovem sira ba halo atividade, jovem sira ba halo biasa pesquisa depois mais relata para resultado. E de ser além de ter a comunidade, ponto terceiro ida cari kita lá é de financiamento rumah mas rumah nem besi kita bel halo workshop ki kuang ida ka seminar ki kuang ida ka transmit informação ba jovem sira para iha número bot devemos bele halo socialização bele halo advocacia ba direito liu ba besar sir para atu entende tambah além de itahkar halo reconciliação entre vítima e autor mas vemos itahkar atu label diskriminação na fato yang acontece ba vítima no autor tambah autor laos diskriminação laos acontece ba vítima sir mas autor mas Idane halo autor mas toba lalu ke vítima mas toba lalu ke sirne moris ne continua iha be saya incerteza nela. Hal ini idane importante. Oke. Ba ya durante lorong tolu nenek tuir hau niare nek tama habele kuesa ne maluk sir ambela sor malu bele goza malu bele clau hamutu ne permer mesmo ya ne fate amne isla amne maluk sir ne amla tab hamutu ke fate segundo tarik se akar contribui ba ideia rumah então hawa karak ne exemplo ya cada nação ia Timor-Leste dele hodi ame asoro jovem turista neve maka anesan ia município ida posto ida para sira ambela asoro malu para sira bele encoraja sira ina naman sira neve maka durante dia momento de bada nia kari khala batur matamba ia हमने मालूक बालू nia bane bala aus tamba nia crime tama tama hauluk momento seki tina hitu walu mas hauku hawa kompannya sira haulau sira tama sira hau sirni hali mahla mutu to ema bapa sira mos bakunya to ikus ni hale bane ba mas ni motivo mak saida ni motivo mak ni foto me wasa skur ba mas ni foto me wasa nebe hawa karakane ida tama hawkar kontat tewen fo limitação temos ni a uma experiência anessa o triste itu tama momento habaki au ni apaki ya reku akira ya ne nima ni apa mak kamu tu ya reku akira ne termasuk mau Rico Guterres ne apa ni apaki apa ni apaki makuluk depois apa naik hata mata então ne kataksa reconciliana ame reconcilia tiana hau perlu buluk tiana tama hamne apa ini ruin butuk malu iya rekor kita nelaran tapi hoi dana mah hamne akar kau sujare para
karik bele ambe la surmalu sirne o anga o sirne ahli sira kan be kida ane sangami para ami surmal hodi nuna sira be transmiti ami hanoi para encoraja nama sira bele oisa sirne hanoi. Obrigado. Punya semangat lebih maksudnya kita tem hasil intercambio. Oke, saya iha pergunta ini maka fotoana hau bang saya iha tanya foto, bang saya hanu iha foto ini. Saya iha terbaik dialog ida nego nana tem que ser resultado ida para asa por exemplo ita halo sai documentos ida atni ta transmite fale bitana colega sira seluk na bela atende iha seminar ka iha diálogo interativo ida ne atune asiramos bele hatene hotu lao sia Timor Red bebe se bele saba itane colega sira usi NTT hotu Timor Barat sermos precisa ba lori documento ida ne horiba sensibiliza falika atune história sernebe uluk nini tala bele haluha depois resultado si itani hamutu que tenemos la bele monu de tiha oi coisi neme betamos bele habelar baitania Timor Leste nomos baiha NTT hotu sentinane Turma ita sipa acompanha fali grupo Siracelo tamba grupo Tohito Queras pemahaman tentang rekonsiliasinya gimana? Coba ada selama 3 hari itu di materi yang 3 hari apa pemahamannya tentang rekonsiliasi? Saya dapat mendengarkan pendapat dari teman-teman semua untuk pertanyaan ini. Silakan, saya berikan waktunya kepada teman-teman semua. Pemahaman tentang rekonsiliasi. Apa itu sih rekonsiliasi? Bagaimana dia buat nebe liu-liuan ba nens rekonsiliasi. Tapi karik ya. Apa yang Anda mengerti tentang rekonsiliasi? Terlebih dari kita teman-teman yang kebetulan lesor. Sorry. Colega Sira, saya punya convenção na reconciliação. susah diri kita dari sini kita itu cuma sangat kuliah itu itu masih tunggu nanti tanya saya lagi baik pertanyaan kedua poin pertama satu pertanyaan itu sesuai dengan yang tadi saya sudah sampaikan di pertanyaan pertama, poin pertama, bahwa dalam pemahaman saya di dalam seminar selama 3 hari ini gagasan rekonsiliasi, bahwa di dalam seminar saya mengambil 3 pelajaran penting, bahwa sebelum masuk dalam rekonsiliasi, di dalam prarekonsiliasi ini diberikan pemahaman bagaimana memakai satu
gagasan untuk mencapai rekonsiliasi yang diharapkan. Dan beberapa poin yang disampaikan dalam seminar ini yang saya tangkap adalah budaya. Mengapa budaya digunakan? Karena budaya adalah identitas kita orang Timor. Di dalam budaya kita belajar beretika, bagaimana cara menghargai satu dengan yang lain. Kenapa budaya diangkat? Karena di dalam proses rekonsiliasi ini tidak gampang. Ada pihak yang menjadi korban dan ada pihak yang menjadi pelaku. Dipakai budaya untuk menyelesaikan masalah ini, karena dalam aturan adat kita tidak bisa saling menyalahkan satu dengan yang lain, tetapi yang dipakai adalah rasa persaudaraan dan solidaritas. Terima kasih. Dia terlalu terputar-putar. Oke, selanjutnya kita Baik, ya número 3, boleh menambah contexto histórico. Evento histórico saya dari maka saya juga signifikasi proses rekonsiliasi. Peristiwa sejarah apa yang menjadi poin penting dalam proses rekonsiliasi? Dalam tanggi hati itu evento histórico saya dari maka saya pontos significativo ba processo reconciliação. Iha itarona orador sira colhia ba usi uluk tomai pois usine ita bela capta de ka utiliza evento idane para hamosu processo idane para ba reconciliação o insan. Olha que sernya noi. Tenia inan aman sira barak mate jadi itane dalam rumah dentro de itania fununain sira barak maka oh malu fali por exemplo frutelin oh fali a minha família ou a minha família oh fali família entre frutelin sira han malu tau buat tidak oh di vingança malu dan balu atau rende buat sira ne uluk ida na conta mas agora família sira no lorong convive hela a sociedade mas buat ni se meeting hela itania noing agora como a sira que sira la participa ya evento ne mas como história ne mai ami odi hela ema sira uluk dalam rumah sa balu odi haunya payat lur ba oho aba cerita dia si hela ni noing agora então ida debemos precisa reconciliação e ida selo maka acontece pós pre 99 por exemplo antes 99 mai ne ma barak ne beke sempre tortura malu buat cerne itahare hela sira agora existe hela balu Timor balu hentete então ida debemos precisa reconciliação então atletan makida 99 por 98 ne a minha liksa acontecimento 5 de abril ida ne acontecimento ida que massacre ne itahanar massacre agora é masirne balu ulu kan sira moto mas balu existe ela Timor mas vita sira kalau reconciliação sira balu iha entertain ba mas sira lamai mas agora itahare o insama ka tu reconcilia sira nebe husi evento ida ne tu rahone hare importante lolos tamba li husi reconciliação na maka ida nudar vítima ne itamus bele hatun toda nebe durante ne sai henesan pressão psicológica nebe mesmo que nasada mes toloron sira loron sira nasadi sempre hanoi kono ba mahalo ba ita babe liu sir reconciliação ne bel halo ita hatum todan sirne no ita hamotu hodi hare katak bau ini ita lai botirona ita família na fating ita bele ba mai seita ba entete sira bele hare ita dia nusa sira mai ia Timor ita bele hare sira dia obrigado. Okay,
Evento histórico sira nebe mak durante ne to fo hamosu barreira da nebe entre ita Timor-Leste tamba ita hareu si invasão ilegal Indonesia nian ia 75 Mei to ia 99 ia ponto ida nebe mak haware maka asliu maka ia violação de direitos humanos ida ne halo ema hotu ke senti iha itania pai itania mai itania avon sira nebe mak participa iha funu sira senti iha fuane senti tristi tamane konsekuensia funu to ohin loron ita nia geração sira nebe mak tuir maimos ita nafatin fuang moras bai hira ita rona historia ita konsumo historia sira husi itania avon sira itania apa mai sira nebe mak konta ba ita mai be iha tempo sira tuir mai ita mos bele comprende ona kata historia sirane hela hoane sampasar dulu para ita geração fong hamutuk pode hare faliba oing sama kita bele hamutuk hodi bele hadia o desenvolve itania nasaune ba dia klidan i tamana mak haune hare mak iha parte violação direitos humanos tamba ita lah hatena kata vítima o suspeito lolos mak ida nebe tamba iha konsekuensia funu Timor oang ita sir nebe mak hela henemos mate i tena maluk sira balum ba ona iha parte sorimos mate anto itelah hatene lolos vítima lolos makida nebe i suspeito lolos makida nebe tamane mak buat sirne saya hanesan historiku dan nebe maka kuda meeting iha itania fuan hodi ita hare malu dal rumah matan lamos mabe espera kata kita utu hamutu buka solusi ba iha buat sira nebe mak lakon sege halo ita atu hamutu obrigado. 75 Mei to ya 99 sim. Dia kita acompanha pelo grupo Selo, discussão circa interativa de TVs. Nebe maka iha usi pontos hat nebe maka oing haudehang no kari kita na acontece maka reconciliação na acontece non ye ikus lima maka emo tutu moriso dame moriso livre ita bele ba malu haluha buat tutu nebe masoing emo tutu dehang katak pasado buat ladiak ne kita akun bela kontesta ma oing buat hat nebe ma hausita kare halo resumo husi seminario durante tuirana kare idane campur ya dengan bahasa Indonesia. Yang saya lihat kemarin itu yang sedikit pemahaman saya itu terkait dengan pernyataannya Pak Hugo bahwa orientasi politik itu bukan sebuah kejahatan. Dengan alasan bahwa ada pihak korban dan ada pihak yang menjadi tanda kutip sebagai pelaku. Baik di kedua belah pihak tentu ada semua. Kenapa demikian? Karena sebagian besar kita yang berada di sana itu pun terutama kita generasi baru yang ada di sana itu tidak semua yang mungkin ada oknum-oknum yang melakukan hal itu, tapi kita juga bagian dari korban itu sendiri yang dimana terjadinya konflik di masa itu ada generasi-generasi yang ada di sana saat itu tidak tahu menahu sama sekali, tapi kita digiring di dalam satu situasi akhirnya kita juga bagian dari korban itu sendiri. Sehingga saya sepaham dengan apa yang disampaikan Pak Hugo bahwa orientasi politik itu tidak selamanya sebuah kejahatan. Baik, intinya seperti itu saja. Terima kasih. Dia estava no grupo Sorin, grupo de na fazem grupo que interativo los
Maybe ame quero informar para você que tá grupo sempre mistura os jovens sirian TT no Timor Leste. Di media sosial. Ketika di Timor Leste ada pertikaian antara mereka, tapi nama milisi selalu disebut. Intimidasi selalu kami rasakan. Itu yang psikis kami kena di situ. Ya. Nah, itu selalu dipakai di situ tuh. Bahasa itu selalu dipakai di media sosial, itu selalu dipakai. Sesama kayak di Timor Leste ada masalah, mereka ada masalah, selalu kami yang dikaitkan. Oh, ini anaknya milisi, ini anaknya mahu. Nah, ya. Terganggu gitu. Padahal orang lain buat, tapi kita semut. Kan tidak mungkin sama toh. Ya. Tidak mungkin sama. Cuma kami merasakan itu yang kena. Iya. Ya. Hah? Pergunta? Sama evento histórico, evento será acontece nele, afeta para ele. Deixa me afeta para ele. Para ini hanya sampai geração. Para ini sih bahasa di bahasa mana? Peristiwa sejarah apa yang menjadi poin penting dalam proses? Bagaimana peristiwa sejarah ini mempengaruhi perilaku peserta sejarah dan diri Anda sendiri. Papa saya kan namanya masuk ke 403 serious crime. Jadi ketika orang tuanya dia meninggal, dia tidak bisa ke Timor Leste karena namanya masih dalam suku. Makanya kami itu masih trauma lah, masih trauma. Terus traumanya ada dulu itu. Kayak mau pergi ke Timor Leste itu kadang mereka takut. Karena mungkin takutnya diintimidasi karena punya masa lalu atau sejarah. Jadi pengaruhnya kepada anak-anak juga. Jadi kayak mungkin trauma kepada peristiwa itu yang orang tuanya mereka lakukan. Jadinya pada saat mau ke sana itu mereka juga takut. Takut diintimidasi. Intimidasi sudah ada, trauma sudah ada, seperti teman-teman. Oh ya. Yang lain lagi? Mungkin peristiwanya apa itu mas Ema iha kepahitan dendam rai moruk ini puan mesmo que nyonya sinti ketak dia aquela interaksi sama dia tapi moruk nih larang nih terhati rai moruk ya. Odi. Iya kan poin-poin penting yang kita penting. Poin-poin penting Valor itu baca sampung sira para atu bele hatutan istora besture. Saya itu hasubar nafati história ne bahaya tenelaran maka nene konflik ini saya acontece nafati. Ane sem valor itu. Valor itu. Losona. Influência teve by participantes porque sirane essa história de neve mas sirane essa aquela parte da história neve passado então na fatin hamus mentalidade de neve mas labele atulakon hansa oinga paling kuliona kata ka musli fuanda milisi então idenya essa atau unsa para atau idenya essa atau labele halakon ne valor social label ne tambah sir mayon ho ikuran buat story passado ne. Kita mudah pergunta sih.
IDD maka reconciliação nebe musuh e seminar lorong tolu ne. Saya desafio na oportunidade. Desafio na oportunidade bahasa dia. Secara umum apa saja yang menjadi tantangan dan peluang tentang rekonsiliasi yang muncul selama seminar ini? Tantangan dan tantangan dan peluang. Tantangannya itu yang pertama itu kalau kayak ini dari korban nih belum mau ikhlas untuk meminta maaf, itu dia tantangan yang pertama. Habis itu apa? Terus dengan adanya seminar atau diskusi begini kan artinya ada peluang untuk kayak kita bisa menyampaikan kepada orang-orang di luar kita ini ikut rekonsiliasi antar rekonsiliasi mau perdamaian begitu toh. Jadi peluangnya apa ya? Peluang apa? Secara umum apa saja tantangan dan peluang tentang rekonsiliasi yang muncul selama seminar ini? Peluangnya itu dengan ini kita bisa kayak ini yang pembesar itu bisa ada cara dong, bisa memikirkan cara begitu untuk mendekatkan korban, untuk saling berdiskusi dari hati ke hati untuk mau berdamai. Dia kita agak do grupo selo, que é grupo selo com discussão lá na Manas Teves. Peluang kita mak kita hari oisa iya kontroversial entre idea. Tanpa dalam rumah balik biktima ne orang iya. Ne pilo ita tak teke hetang hela. Exemplo sang Dr. Anis itu yang explica ne. Ne ita bukalah hetang ne. Nia nain rasik ne biktima mak ini apa? Ne materi dia ba ita sira ne. Lilu ba ami ne. Oisa tu sim kolega sira. Arsa Dr. Anis itu dia kuliah ne. Lah dia masuk larang dorok. Hau ne mau ne. Hau buka tuir resultado ikut imi tetak dia depois im kuannya dadain dia im dori sunutahnya akar hong ne. Ne lebih kezam gifale Rwanda Hutu ne tolo ta materi tu sikala ne. Mas ini doktoran situ ne oh ita itu rona. Ah jadi mau considera nessa peluang ka oportunidade ida aprender que história sana para atfanu ita ne fuang ne. Tambah hari ini demai saun ba kolega ser lasimo dalam rumah akontesi saun lasimo depois nia nain rasi palur emane mai ba buka emane to ha tambua buka suspeito ser ba buka to ha tambua de peluang ida be hau na dari dia kira ba dulu hau ne sangat penting hau terona tanpa sida ni fuang ma bodet dalam rumah vila ba hau mos hau asur familia dan sana ne desculpa mangaling ita limang kuak be hau lalao mas horet situação do oheng ne materi dia, lisaun dia, na oportunidade dia, haurana buatnya. Obrigado. Hanu ainda não sei. Desafio sira. Saya makoin kuliah ko naman desafio. Outra resposta ka naman. O isa ko ultrapasan. Ita aku ultrapasan mo rin. Soalnya desafios nebe oy. Jadi video ni hotel na. Jadi ni mahal na kita kalau ini baik kibat. Kibat ni ada. Antes atu realiza tinawai atu realiza yaswai. Ita tu labile repeti tang hana sana. Tambah ida mak hana sa ohin nafating na. Sira Terus partai NTT melibatkan lamar kekuang.
Terus sira grupo dança tahu kita kia, lagi kemana ini? Kiko ini mah aprende buat lagi ekdeh nih. Kari ka atumente itu ande betul memang ka precisa halo atau ultra passa desafio sira oi mama apa ide hane kari ida ta labele mai ho dialogo hele seminario hele ta hane sane ita precisa hatene kari ki usi parte sorry nene sira kala de reconciliação insano parte timor kari kala reconciliação indo insala lo sita mai seminario de dialogo de depois ta laheta poin rum. Nei grupo selo da fatin tarona na fatin delegação Sirnelia Fuan. Balone dia sira musia grupo yang baik ha. Galai, grupo kita produto trauma, galai. Atau sekarang kasoy amnya mau balong for Hanoi Basense atau halamos trauma healing. Idane aktividade do nebe dia tebes atau ita halibur malu. Quando ita fosai saída mas kita senti. So indian, quando ita rona malu, ita bel comprende malu, foi ita bel dame malu. Mas quando lá ia idane, se la halo batsira nessa manhã. Ane mau yang hau dia aktividade de mak diusi trauma healing ne, acompanhamento diusi trauma healing. Ya. Perguntasnya masuk sini tiba, buatnya sebenarnya ide be perguntas ini lebih orang sira, victima, korban. Semua korban. Terus dan ini husban ba agora se imidia ime husu pergunta si dan sene de ime sira bana san korban serne ime hanoin oisa. Ane ita bel fo solução. Tambah reconciliação so bera se telah salah hano intervenção dan ba. Ime reconciliação ime aman sira makulia, aman wasir la kulia ada. Tahu korban itu mana terus itu. Diferente de terus itu kami halnya tambah ami terus ya ami rain haha lah ya susah los pressão psicológica makaso sansa kiko mas ne ya ami rain agora sira ne ya condições bahwa agora sira condições sira belahan loro tapi buat tidak pressão pasti ne kerindu akan tanah kelahiran nenek moyang ne kerindu dan nepe hal ne dan hal so atau rekomenda tanda buat tidak trauma healing ini hidup dia ini hal pertukaran pemuda pronto vítima da Husenenia, mahasur vítima da Husenenia. Persira na irone berkonfirmasi malah kita buatlah salah, haruslah salah. Kami alisir lah salah. Baik lah dari rekonsiliasi ini sih buatnya silat kuliah saya kira sirnya. Para tu halo sirkulia mamal. Nebe espera tina noni ta halo nene post tam para emo gorwo kulia mamal. Tama tane sa oen ita foto tu nene emo foto tu nene diliu participan. Sorry mano se ma vítima sira. Si nene nama para klim vítima, balo vítima direta, balo jar sam vítima ni nene. Jar sam patriota. Tapi hautan amnya alih sira bane sira lalu problema ya ami. Kalau dia mak be kuan lima bolu be kata yang amnya grup nama kari ini pelmenos follow kali sirnya hanuin. Tapi tahu langsung dari duit. Tambah be hal be ini pelmenos be semana dua nih lokal sirnya hanuin. Para be lokal ya be amnya hanuin ga. Tambah sira vítima o sir mas am vítima ne trauma. Tembawa todana hene se neme asa nahir ga atau tahu quarto de sini sim dan decisão ya bakal menawa asa karek depois crime tá se mata responsabiliza ya estar uma responsabiliza tambah lorite menawa asa la tanggung jawab la cuidado
ida nema kuna seda nebe abang bare matu be naseda atulo nema ta hamu tuk takare ida partu sana bane ini folai lokal ini hanoi para ini bersimulai no minimal 80% simulai ini realidad ini itu kata close ini hau nyari sira bala salah opsi politiknya la salah salah kita kriminnya katek separa buatnya Evento serve atbele ita foti ponto positivo serane evento serve atbele contribuiva a reconciliazione ida makne ita involve vítima sira direita no lori sira maya tu sirne la bele sai participante mas sira sai autor rasik ba evento ne sim por exemplo ita cria intercambio juvenil ida nebe halau ia município fronteira todo. Mas bem, Laos é nível, ita la categorizanya ba nível nasional, ita categoriza ba nível município. Atulune ia kovalima kari, boludet jovem sera nebe ia Malaka, bela tama abelu itu anak tambua, tambah ia Fatimia basic, depois ia Mariana bela bol sera hosi kefa tesik mai, hosi ne bela bol tokupang mai, atune sera bela sa autor. Segundo ita bolu sera mai, as colega sera mai, ita sera ne mai turane, ita sai participante red. Ita sai participante no perguntas nebe ita husubo orador sira darum sira responde latir ita ni hakara latir saya nebe ita hakara anta usia ita cria atividades ita selo maka envolve jovem sira sai autor por exemplo cria evento intercambio juvenil ita kuliah ni ita kuliah konaba intercambio cultura bato hametin reconciliação mas bese ita hakara lolos ne paso na mas be ita la usa participante sira sai nessa autor silos pelaku mai jadi pendengar antau lori sira mai sira bela visita direte ya suku barona direte histori sira maka durante itane enfrenta no sira rasik mai conta sira nia histori nebe sira enfrenta ihane ba ho situação sira nebe loke direct ne form para tu bela si malu lalais amonen tolai hane A minha vida na mesma geração com Haumoris ia 1997 ia tinha rua larang tirau nia pai conta história sira mos lori hau halai basubaria fatuk sira ne a minha família balumos tanda kutip dihan milícia desculpa sira koko atu oho a minha família inclui hau nebe anesang hakulia sedang nagdedar vale banhira ia 2010 kan esang ne katuas ne fila fali ba maliana hamni main mah tudu dia esang ne onia tiu dan ne ba ma gulu katu oho apa ini hana main dia sane mas kikoang ne bela haten betida ne ben esan durante lorong hirei hene hau questiona los sense ni hakarak ne reconciliação do insa Estado Timor ne reconciliação ba se makatu precisa reconciliação ne idane la claro ba amida se anesang hirak ne bemak durante ne halona discussão barbarak então fácil os basira tu compreende lilu asa staff sira usi sense sira ne bemak se NGTL kan ne tamba discussão idane lorong acontece no mas bem anesang ame ne bemak serviço e fatin seluk ne bemak isu ne anesang hare fali ba area seluk então ba ami buat ne fom los banhira harona sa agora ne governo mos criatang instituição de geração patriota kata geração ne bemak asa veteranos ne wansira ka uluk ne beluta nebe hamni hanoi ne CNJTL ka desculpa CNC ne tem que halo claro reconciliação ida atu insa atu halo atu sema precisa reconcilia ne ida ne bala claro yan ba agora bolam ne ngira mai ne kan ame paling mai amirona história uluk ne ane sang ne ida ne vítima ida ne halo ansane mas iha lorong hira senhora sanami rasik dihan iha fununya larang la iha ida ma vítima la iha ida ma suspeito tamba se suspeito ita suspeito hotu se vítima ita vítima hotu mebe hare fali sarona fali usi mau ni história kata nyela se kikuang anto nyela iha opsang atu hili nyetuire ami mo sulu kamni familia hau hana familia barak ma agora se iha tambua balu iha haliwang neba barbarak balu to iha kupan sire iha nebaila mabe ami ne relação ni dia kela agora hamni hanoing ne
sense importante ne mas ne sense lo que forum ida ba ema hira ne bema kasi lilo asa maun sira senti los vítimas depois geração patriota balon ne bema lá com família barbara lo que forum ba ema sira ne bema vítima dunine asa halo ami mai henemos ami rona det ami bela ba socializauna mebe ita hatene timora turona asa satanga sa ami foi saya ami kuliah kona ba dihan reconciliação ne asa ema sira vítima da uluk ne atu hamna sa ami feliga mesa nebe hanoi halo clareza tia ba ema sira vítima ne diklu lokete forum entre itane timoruan sira herai soring ho itahene para halo claro tia tambah sama importância reconciliação ne tambah sama importante eda ne obrigada barag halo Sam emo tudo bele compreende di dia antes hakat ba dame malo entre vítimas nune lawas tambo obrigatório ser halo mas be tamba sira sadarona kata ia consciência tamba ide sema ia consciência foi mas de belde reconciliação ne lalos mas quando ema halo tamba obrigatório sema roma hanoi nema sita ladon nena oke hanoi tahakat lai ba perguntas 4 desafio ke oportunidade será reconciliação no emosi seminar lorontolne durante ita aprende ka ita rone de seminar lorontolne ita hare kata desafio ne será to halo reconciliação além de desafio oportunidade ne será desafio nessa ema barak será kakara ema barak menos los conhecimento quando va reconciliação ne rasi aida o oportunidade será oportunidade ita ya grupo ser ne bema bele pusga bele dudu socialização sira ba comunidade sira iene prato halo la lais liu sira reconciliação né ebe hane kare colega sira ita bele identifica hambatan ne sira ka desafio para atu halo reconciliação la bela acontece ne penghambat ne saída no kesempatan ne saída oh ita iya tena ita recurso ne sang ne então ita atula live ini ita precisa tanda cera hano indane karek ya oke saya hare apresentação senhor be Feliznya dan alis sot ne ida be salah satu kelemahan be terlilisnya be rekonsiliasi ne ida be konstitusi RTL 160 ne 160 ne ba kata SEMA comete crime em 1970 25 de abril de 1974, 31 de dezembro de 1999, né? SEMA halo crime batang tribunal, né? Ida. Depois ia tan fale be tribunal serious crime nya comete serious crimes né? How ni hare né? Kan senhor Felix Rama né? Kan sila problema. Sebenarnya mereka senhor Felix, senhor Castro yang memperjuangkan itu adalah memperjuangkan yang bermasalah dengan hukum itu, kalau kriminal, analisis crime. Sedangkan agora, yang faz parte ini, orador serna, itu tuh kata reconciliação bela hal, mas ida be serna kriminal, tapi hatang itu nak. Ruane la amalo, ne desafio dah ne, atau alas itu. Agora ida fila fale beninia nasene. Bontari dia kawar bontari parte ruan dia mau kondisi net para emo itu bele ini kesempatan dia celu kan mau flow mau ada sesuatu ada hambatan atau kesempatan ini ya hambatan mau usia amnya lembah hari pasal 160 nih konstitusi RTL nih oi mau kuatenona turba yang kedua nih sedau iha kegiatan ida sedau ke event ida nebek khususnya atau Timur halo pendekatan langsung ho vitima serne sedau iha kegiatan kono atau halau rekonsiliasi harus inti karek saya menjadi pemulihan telai ba korban serne pendekatan ba korban ente ruane nemak punya itu belet saya harus inti nemas penghambat asal mau sir mai mus botet torang bele ciri fila ba yang buat entak kulit mau sir mana sir milik cita ini mas penghambat loh penghambat hansa aminian ba memang
ia ida rua mak lakoi ai mos mai ho sosimo lifong todang ia ida rua mak lakoi mas ame anga bahwa ida rua ne la bele saifal penghambat bahwa buat tidak buat niang buat tidak popusir niang agar ida lakoi ne hela fatin dia mas emas hela ya benene ne anu emas ne jadi penghambatnya aku sini katakan saya sebelum halus rambut saya atau estado ruane entre Indonesia dan Timor Leste atau kegiatan ida pendekatan atau penyembuhan untuk pating ruane korban ruane para hodi usidne suatu debes ponaban ini sada lawan husine ne kata haware itu sira lorong hire maine yang kata potire rekonsiliasi ini kan fuambot dulu mai saware selama lorong hire simu malu kapas tebes depois hawari antusias si jovem dan hau yakin bahwa quando jovem mak antusias ona jovem entre ruang antusias ona saída dek mak atau dia agora rekonsiliasi pasti terwujud. Obrigado. Dia kita rona esse grupo ne kita continua avança va grupo seluk na bem na fatin discussão ida que na coloque discussão ida que interativo caramte você repartilha ba experiência sira nessa jovem ba parte rairuanian e tempo sira ocupação Indonésia partilha hirak ne orientam solução unsa dalam ba reconciliação racial ya meu jacarta to 20 telespectadores sira kata memória hirak saiba kotu kan essa memória ida ba esperança então festival fronteira ne tur centro nacional sega e seminar ni hatete kata ne laos reconciliação mas be dalam ba reconciliação nune dalam naklo que na fatim ba fuinsa sira tu halo discussão sira halo diálogo sira para horieta natureza husi solução sira para bela responde ba reconciliação ida entre vítima no suspeito e a tempo sirva koto por avança ba futuro. Wajah cobra itu. Wajah cobra. Iya. Na fating kita acompanha, na fating grupo Usaba sense no atu serviço mutu autoridade atu local atu identifica ihanya suku idane ihanya aldea idane saya maka saya vítima hanaba anta kuliah hasira hagbesiga ambasira kuliah hasira tama wen hira sira tumet tamba bertida hau familia lain sama hau hagbesiga atu kuliah saya mak durante ne hau enfrenta hanaba anta li husi dane dalam dia insa ita atu halo reconciliação então tem satu base identifica to vítima hira mak iha suku iha município vítima hira também ita hanene iha vila mak maine também iha suku na ba laiha sira laiha laheta informação com na ba reconciliação então ne para ita horihatene bertidak kere kan sambe ita futumano manan lakon hutu ona hanuin makidane siapa saja yang dapat dilibatkan dalam rekonsiliasi dan apa yang mereka mainkan, perang apa yang harus oi mana mention tiana ita tol proses reconciliação ne sedet mak ita identifica tu involve no tol side det anesa oi mana mention tiana kono ba side mak centro sega tem que halo aba ita precisamos identifica
instituição selo nebema kita não oi mana tem vítima autor então serma kita precisa envolve ya jovem mas akar participa então precisa al favor mau vídeo dia ligado perguntas nih sedet mak bele envolve ia processo de reconciliação né dia how ya envolve ia processo de reconciliação em princípio how legal cultura então anessa itane peri tu sira kuliah kata sabe ba reconciliação maka perdão kita tem que perdoa ba malu. Então, liu si meu saya mak kita tu perdoa hone kolega ne. Se culturalmente, oi hau kuliah hone kolega kata se hau estrago ne vida saya mak kosendi mahau. Oke, se hau ba tribunal, problema se lakotu. Ia proseso cultural ia. Se hau estraga ne vida kare, hau hatene ona hau sala. Saya mak tem que haver processo cultural. Reconciliação itu lebih hanya buat leh. Kik. Então, bukan lihat naik siar mana, tur hamudu, tur hodi hamos ni isi lolong. Hemunia tua, buat itu lebih leh repetetan. Então, sabe boleh sama kita tu atingi processo reconciliação ne tem ser ligo cultura. Ligo cultura ne makoisa. Se o famoso benteng A, benteng B, tem que chamar de alarme para tu halo balanço. Sai ponte informação. Sai da makidane hakara. No sai da mos makidane hakara. Quando ia ter ona, ita começa a uma estratégia que tá, o irene belemos perdoa parte A, parte A mos bele perdoa parte B. Se sir na rua mesa clabel hasor malu diretamente. Precisa envolver governo, entidades, Estado, para a tua ajuda, hakaman, sirane processo. O processo é, por exemplo, ao ligar o contexto o senhor anterior, senhor Aniceto Ninian. Se também kan nela mesa, então nem sinto que nem problema bom. Mas ia uma concordância, parte da família mostrou uma concordância, nem tem que ser basic para o governo, nem as entidades do governo bem mais relevante toma conta para idane, para um nene, tu ramudo, nem ita tu responde sério, hokarauga, bibiga, saidaga, na hebiti, tau netua, ita hemu, hotu. Hawanai makidane, obrigado. Menurut saya yang terlibat karena memori kita, ingatan kita masih terbatas juga, mungkin seperti yang saya sampaikan bahwa lintas generasi, jadi ada generasi 75, generasi 99 dan generasi yang saya prioritaskan seperti yang berikutnya. Jadi yang mungkin mirip-mirip seperti teman saudara yang sampaikan bahwa tiga generasi, kalau saya tiga generasi 74, 75, 99 dengan pasca referendum itu. Tiga generasi itu yang perannya ini memperbaiki arti hubungan, 75 dan 99 saling memperbaiki hubungan. Kemudian hasilnya mendorong generasi selanjutnya untuk berkualitas ke depan. Mungkin begitu.
dia kita acompaña que grupo sira nebe interativo sira dia pergunta sira no fobau delegação sira nebe hatan tuiri idida dia perspectiva noi ideia opinião sira para depois bele for solução no letan certeza sira durar mataralan para não bele letan solução certeira mai para reconciliação racial. Tem que reconhecer. Reconhecer Itaniaan, Ita salah, oke Ita reconhece. Atau ni Ita bele hamosu buat telefon da desculpa ba malu. Ita hakotu ho buat siransa ne. Ho di Ita bele hamutu hare fali ba ia futuro maine. Ita hare exemplo de veteranos agora ia Ita parte ne veteranos bara. Então liu hanesan geração patriota sira. Ne sentimento nebe maka pasar ini kuda metin los iya fuan. Então ita precisa halo saida maka sai sentimento sira nebe maka halo barreira entre ita ho tene malo sira. Amne ne precisa envolve jovem sira e iratan precisa mos envolve parte igreja sira. Tamba estratégia sira nebe maka tualo fo dame atu considera malo ne parte us igreja mos ia referência bara konaba oisa atu damen. Ano ini dane maka. Silakan boleh. Ada bing ya. Oke, setelah itu baik ke sana ya. Ya, itu. Aku lihat. Oke, kita jangan mengingat yang di belakang-belakang. Dimana kita yang sudah maju, pola pikir yang sudah semakin maju ini, kita merubah dari kaum Timor Leste dengan kaum kami yang ada di Indonesia. Dimana kita buat sesuatu hal yang positif, menjalin persaudaraan yang lebih erat, lebih kuat. Banyakkan hal-hal positif saja. Jadi kejadian-kejadian dulu tuh kami pun tidak tahu, tidak mau tahu, tidak ikut serta. Kami mau maju, kami mau bersatu. Dan ada kegiatan seperti ini kami senang karena kami bertemu dengan teman, sahabat atau orang baru dan kami bisa bersahabat bukan di ini tempat saja. Di waktu saat kami berlibur mungkin kami tetap berkomunikasi, kami tetap menjalin persahabatan begitu. Terima kasih. Ano si experiência borussia na bema kita enfrenta odi fahe ema fahe ita do halo ita buat tristeza bo barak na bema kita hamos maibe liu se evento sirane mahau personalmente durante barak mas terus muito ko o ema sirane bema saya nesamos autor saya nesamos vítima ba assunto sirane mahau ne construir teves haunia karakter construir teves hauniang futuro tamba se hau ia saiduni ema dia kida bahuni historia ita sai ema dia kuitena historia ita saiduni estudante dia kuitena historia baita ita se comprende dia kliu atu insa bel construir futuro ni ita atu insa bele comprende tenia colega siraselo mas hau personalmente hau ni colega sira de dia close hau ya runi inisiativa que dia hau pouco akar bukaten buat barak kusira nos termos pouco akar haten buat barak kusel hau simaliana hau ya discussão dia para colega sira no amekar construir duni ideia ida construir duni futuro ida lebih mak entre ami akar duni buat dia ami lakukan yang musuh problema entre ami de mayo personalmente ba colega sira selu kaware colega lobo nebe mak maestro Mahmud kusira colega Itin no sira selu tan nebe mak balung la agora la fila mai hau anoin atu diak na fatin bawain atu colega serne filawa bela influencer serne atu bela muda duni karakter e mautu tenia ia dili e perspectiva stigmação sirane discriminação saat labela contestan anu sira continua envolve sira asun sirane saloni ne dia close
ba mudança ia itanian comunicação sira mudança karakter no interação sira mas é construtivo teves baweng espera kata líder sira belemos opta situação dane la belle que política mas be loriduni politicamente nós ba praticamente nós tem que halo atne construir duni honina Bema ka oing ami hateteng ami laos hanesang ema vítima direita ami rona a história date mabe hare filfal história oing ma hodian precisa har reconciliação mai filho fali festival idane hauning usi orador sirenia le fuang nabe ma ida ha kair maka usi oing pai ida orador primeiro ni hateten dehang iha conflito ka iha funo sempre iha mate no sempre iha ida lakong nebe buat sirene hoto hanesang passado. Então, ita la precisa na Hanoi então na ba tambah la fo pengaruh ba itania futuro ida. Então, usi festival ida ne hasa buat tidak karek fo lisang ida ba amimos nesang amine la was as parte usi na ba la sente buat direita turetero susah sira usi na ba. Então, ami precisa halo maka karek hari buat ne nessa história det. Lawas hari buat ne nessa realidade ne bemita acontece ba ita diretamente lá. Hari ne nessa história ne bemita precisa hari ka timor ne hari o história sirak ne maka iha. Ide maka re hau karak Aceita? Oke, perguntas firmanya hari ini konaba tantangan, kesulitan dan kesempatan. Obstacle nomos oportunidade. Kesempatan dan hambatan yang ada. Jadi pertanyaannya seperti ini. Perguntaannya, desafio no oportunidade comum. Saida det ba reconciliação, nebe mosu ya seminar lorong tolune. Kita mosu bela hari ini desafio, bela hari ini oportunidade. Bahasa Indonesia seperti ini. Apa saja tantangan dan peluang umum tentang rekonsiliasi yang muncul selama seminar, selama dialog yang ada. Tantangannya apa aja yang Anda belajar dari sini? Peluang apa aja yang Anda dapat dari festival ini selama seminar? Ada dua ya, tantangan dan peluang. Obstacle nomos desafio. Obstacle nomos oportunidade. Dia grupo Valo rematou, né? Grupo Valo se faz discussão para depois retan na fatin buka solução atau pela aproxima anessa foi ensaio não pela aproxima na fatin ba vítima suspeito tira e lihu ser festival fronteira né bele saimos anessa foi ensaio tira anessa mos embaixador ba reconciliação atau bel reconcilia hikas na kono nostalgia. Se wanhira quando na kono nostalgia ne ia tendência to habura stigma no discrimina aumenta bebê. Quando itareu esse aspecto matéria ne desafio. Espera que ba futuro ita bolu orador ser nevema ka pakar reconciliasi terutama orador terutama ema ser nevema que uma experiência reconciliação exemplo anasan ita bolu orador internacional ser anasan Rwanda bele mai fatang experiência da lida. Atununa ita bele hetan ninia essência usi matéria nerasi. Agora oportunidade sim ita usi aspek cultural quase que sira usi Timor Barat no ita sira hene ita ninia relação emocional ne dia close dia teves ne oportunidade de dia que ba futuro karik event nene acontece tak ita ninia relação ne meeting liutan laos de ti event ne mas ita heta male ne oportunidade ona oportunidade makne ita sira ihene no sira husi parte soring ita bele conhece malu dia kliudan ne hono ina oportunidade de dia kliu kari que evento uma neve maka se acontece ita ni relação emocional bele metin dia kliudan ayo loro obrigado bara
Dia kita hari kata discussão sira sempre a solução. Mas bem, solução ser na rota e também a torcida conclui se encerramento o se excelência vice-ministro assunto parlamentar, vice-ministro nebe se direito se torcida ao encerramento no siramos autoridade siramos logo que se presença mos né pode concluir durante a semana ida festival Fronteira e Raioa no insamos de belerona resultado o festival ida né ba povo insa significância ba comunidade sira behele fronteira insa no significância ba vítima sira insa ba suspeito sira insa no insa maka iha dalam ba reconciliação tamane maka se ilori tempo barat ilori tempo naru para depois belhetan liu pas no início ne beita hetan iha tinang kotu ne beita halu iha fronteira maliana ne início festival fronteira ne beita halu no segundo iha raiwa rasi ne beita hetan jovem lubukida ne be visão dia no visão mo sirde para depois partilha bamalu experiência sira insa bele faz bamalu sai nudar mos embaixador basir nian basir ne família com a reconciliação